Vandag is ons in Reelhof en môre gaan ons swem. Julle moet nou nie gewaskie word. As julle in Reelhof is, julle se vel sal afgebrand word. Ja, ons vel sal afgebrand word. Môre van ons gaan swembad toe en ek sal ook môre post nie. En ek sal wys hoe swem ons en stuff en vir julle jealous maak. As julle ook môre wil saamkom, moet julle ons volg. He means you guys better like and subscribe. But if you don't want to, it's alright. If you don't like and subscribe, we will come for you. Remember, we know where you live, Jummy. Jummy, don't play with us. We know where you love, Jummy. Sorry, that's just a fake gun. I swear. Ja, hy het 'n fake gun en die bullets val uit nie. Hier is 'n toy gun van julle kan sien. Daar's fake bullets hier binne. Wat die hel? Wat die bullet? Daar's fake bullets in. En 'n regte gun sal ek hierdie sound maak nie mos nie. 'n real gun is. Ja, as julle wil weet wat koop ek koop bubblegum. En julle moet hierdie bubblegum kry. Julle moet dynamite kry. Sê dit dynamite. Ja, het sê dynamite. Julle moet dynamite kry. So ja, bye. Nee. Hy moet praat. Check nee. Jummy, not Tommy. Tommy. Not Jummy. Dat was 'n bosie. Okay. En Ja, jy gaan nou hierdie hele tyd praat. okay, I already talked. Okay, so we're gonna go now. Bye.